Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lempung ka Meghalaya cage fight. Kan penyat ya ka Lempung ya kura ka fight night hachut waku indoor hall Jowai. Ka bala ai kertengru ka Thma ha Jowai but ansa Pynlong ya ketika Lempung ha kan rutarik ubenai leber arhajar akun riu. Habakren chikila pathai kubor hashlong press club uba Samuel Lingdo u president ka Meghalaya cage fight uloong ba ha ka ne ka Lempung ya kura kidon hadu shipong kirang ya kura na ka jilla. Bat kirang ya kura na ki jilla na ka than chatela mingi bat na shabar ka than chatela mingi ka bakanthop ya ka Arunachal Pradesh bat Madhya Pradesh ha ka ba urang ya kura ka jilla usamla Ronald Kriam unyakun persha ya urang ya kura na ka jilla Assam shu la bena ba on sade ya ki tiket ha ka tehi ka jo kasngi ha ka dor sanspa bat 6000 tingka ka wei ka tiket kumta na kalyang ka MFC kala khot la wer ya ki pat ba ka jilla ki baju eat bat smart ban pet ya ki jingele kai khamtam ha ka jinge kura kum ka UFA kin wan ban sakhi bat ai ka jingkar shan ha ka te ka Meghalaya cage fight National Press Club ki ba nakwas ko ba ai ni krishan ha ba kali ka kubor na kalin jumi Meghalaya cage fight ha ba kala ban sapya nun ba thai ko National Press ti iwan hang ba kun nai ki fight ba Gits Pynlong ko ki even nakalian jung Meghalaya cage fight ba ila ai jet peteng ka Thma ha Jowai kani ka Thma ha Jowai kamot ba ni Pynlong ki Thma ba ya king sulai ki ngater lani ginoi bi bunta ya le safety bakla andre iwan rai ki fighters ki bala train bala de professional fighters ha ba kini kun po ka arena ka bangila da pembiang but kalong matar long safety measures in apa yang orang sudah untuk train professional officials di dalam. Kalau it's a very safe platform, hakaba kini di fighters la jelas ni buat kunjur ni kuik jelas berwan balik pun hadanika Meghalaya cage fight ko bangai pi ka Thma Jowai. Ti pilsa saki ya we naki rangi pura pak nama ba kateng Ronald Khairem apa ini kun ni kami event persya opponent sing po asang teng Bishal Gurung pa na po karujang MMA but hadu kung basbungon nakalian jong di place na Meghalaya bangan ting pau ko teng tinga matamaw kan boro nre kita nuduk shbungon ha ba kanya areng kata sini di boro ki bouts ki long hadu kung ba katsan ki bouts sa ko ba live bungon na kita ki rangi pura ki pan section bentang di ni kepat ya kita badan di kemensin apa pelaban wan syahmat wan INC bagi apa pelaban tiket ida berbet na distos kun ada bo anti apa Jowai kumna po jojo na po dulang Elizabeth sa po school na sports orbit po latlabo quick bites latlabo moralong nang ta Jowai town distro kepada dia po New Hill pada Blue Heaven restaurant kepada Hayung Musiang dia but yang tiket tu ni jadi akan ribut umat nak venue di tempat ya orang kepada ni semua di kipas semua tenaga di sports aku pakai one shot but saki but nak lagi jumi ni kula lagi ba presiden dah konsien ko semua pen makum kan ni hasil kebenar kong di wan ra National Jowai di nak ko pau ka jisno mo ni aku beli pun kalian ka jumi ki Meghalaya cage fight ha ko ya ni ka event on stream live ka hello Meghalaya bag pila ban pe ki haki channel ki bag live na live telecast ha sempat di akan ditare bag ni ko abang aku beli ko pang tam ki sponsors jani na du sign ka pa ki ban sponsor ko whole event bagi saya apa kabaran saya apa kan resort kabaran apa sora di padanggal sekato kan ni sponsors jemi yang ki ang mana ki pa porten ingas no iki na apa kita sebelum kemensin apa kini rap ini kabaran ang national park muncul si Jowai jadi bagi bentar ni pizza saki na apa semua bahapun di social media page ini malah teng Meghalaya cage fight nampak saya itu updates hadap indah ada tentu urlong yang ada turnamen. Jadi sih अपने सोफा भी बारो कलियन जगह कन्होन mixed martial arts
Jogani ka state joni. Ni ka fenda ya kran chama ka ka mixed martial arts. Kani ka sport ka ba kalau ita ne ka ba berthai ka ba working on the fastest growing sport in the world. Tambah fenda pekan ni namne na po Northeast ka exposure ka na. Andre habe ya kran chama ka ta. Baro kiwi ki nong yale kai na kalen ka India ki ape chaka jala Meghalaya joni. Namar ba ka jala Meghalaya joni kum kani ka Meghalaya cage fight. Kari ka platform na tata baro akin nong yale kai ban i ya ka talent joni. Butsin banlik chabar banlik kai ne ka resource ka ba shakhin ha namar ba fina pe ka jiluk juksa. Banlik shakwi ki jala juga di India. Jiluk juksa kali ka bangkai. Namar napik ka mixed martial arts kali ka sport bangpat recognize aka Olympics. Ka support nabata ka mixed martial arts kadang binaba. Tamba wat kataru finapik kinong elekai pa kibapun nabata ka mixed martial arts. Kadi lemba ka passion junki bagi ayo banwan syakmat banyalekai. Kialit ban training, kialit ban dedicate ya lalihan dengan sport kadi ka passion ka support kadang guna tanpa hakajuk lapor abang ka support kadang guna ha kini kena kialit kaibet kialit doyak bet ban yo ban pursue ya passion juki ngimdu jikermen ba lempa kani ka talent ba kialit kini kena ba ako yasni ngin sayo ka jingaran lagi corporates, lagi companies, makanya macam government, kalau yang banthe, ya support nada, ka UI ya ka talent juga ni kena, ya ka platform MCF, ni saya UI ya ka talent juga, bapun ki nong terkai, ki bapet ya ka UFC, ngakendu yang masuk, ki akret becapa ki na betul main events of the UFC, pi balekai kona, pi balekai Islam. Tambah hakajuk lapor pat tentu ya baru pada pindi sisa oleh main fan ni di ban support di local joni. Bunsian bagi pat di ya ki bagi pat da pau bah ki bagi social media drive da follow ya ki. Pensai ka level joni ru ka poi ki techniques bagi pendangkap ki layar kat bagi tu techniques ba fi UFC. In fact, when a pet kini ki local matches joni हम लोग एक्साइटिंग शो बनी की मैचेस की बनी ई पा UFC नमार कतरा UFC की लापो यहाँ तक लेवल बा की टेक्निक्स भी की पंडरकम की कैंसल इवे बुनसिन का लोग पूरे भाग में पे की मैचेस हम लोग कला ई फॉल फिर पे का जिन एक्साइटिंग की खना जमी Pynlong entertain ba nangasyo ba ay kumi film sotu ya katoga entertainment value ko ba film agyo na ka pa Patrick sa hindi ban ban sakhi na di kani ka first time baka habo Jowai kani ka fight nagla cage fight and naikuli coach Sam di ship kani ka kabu kani ka ban organize kani ka cage fight Jowai hamar ba nidale hashalom nila jabli kasuk banle ladong sudong ri Jowai banle kani of course ban kuntu banai encouragement ikna baro hangti ban shin kani ka limti banyak ba ka enemy banika ya bani ladiru ti na kermen ba nangni sakma ngidyo shushu kum kini platforms ki opportunities banai khna samla jung namarbon ki khna samla manta fnape ki opportunities ki kimi lamba ka sports lamba ka government bi ka opportunities ma ka sports tama fnape ka ratio jo ki khna bale ka enemy ki labur ma state jo ti ni kuntu ba nangni sakma ki opportunities ki mi shushu namta ki khna namta ka lawi jo ki namar ba kila ban lada ki train enemy kila ban le tang ba Pynlong fighters Pynlong sponsor lada ki le ha kadon opportunity ki ban sing the gyms ban long coaches tenata pun ki gym shabaru ki shin di khna enemy na shalom ban ikai ki
Namar kilong ki kena ki badan ka sak but kunjung talent but kidon do ka skill bikin teli kini. Sebab buat kunjuk di yang kini sim sambil lindo ba saya sama pelang ba la benda kene nekpor. Te komisi itu ibi ba hakne ga MCF ka bamut ka Meghalaya Cage Fight ka Pynlong ha Jowai ka lai ka tai ka Thma ha Jowai. Andam ki nonge kon ne nonge pura hakne ga kanti bamta na nangne na jalla bat na boro kana is bat kumju Masyarakat juga nabis kata napa Maharashtra, Uttarakhand, Madhya Pradesh. Di komisi itu ibi nak main event undan kena usamla jung unaya kun juga ni jalla jungi Ronald Cream Persya yo Bishal burung nasa. Di banjar kita ni baru kan sasil buat pelan, but kan sa pendu besim di Pynlong de lara tutip ko ya baro kini fighters ni gino yakun hagane resmi kata ha unru tarik match hangtai ha chabuku industri ma di subha banyakoi but kene ke poi bi kan am museum kai kini gino yakun ni kini fighters zai kum ni kini gino organize ni gino peniat ya kini ki judge leka kata ka MMA mixed martial arts but natrai barohi bahwa ba u samla ni u kena samla tak samla ni kumthairu namar ba kani ka jila ka te kanta tangnam ta sudam de ba kumthairu te ke sodan tu si I kumthai iwai napo ana ka jala jungi I jubhasun Kerman ba kin pen ketik ya bi musim bi banyak boy setai khatam ya kilong Jowai ba kumju nang ne national ro nasuka padang ba man kapor badan ga tamasa ni be kumban lu na ngai namatai bi lada bi be kum gini gi bania sakhi ne bania kershan kumini jing kumini event jungi kalau kacing ambil sem bat kacing kentil kena samla tangi kini hentai kena jongka jelahi berak kawai jongka jat berak jungi dari Jaiban mengedon kan misi kunjuk awalnya play Shillong Press Club atau di Basan Bazia Bajuni dengan sekolah Abu Patrit mereka jalan Meghalaya kentam mereka kentam lagi nasional di Jowai pertemuan untuk seni hidup dari menach abunai hidup dari menach match pertemuan seki kapai kalau mengkadak bagi MC ki terakhir pula kentam dengan jalan Meghalaya tetap seki fight di bidon lang te tanatang pemain play di bawah apun pasno rektor kita do kumba kadong kani ngot kena kiba kala professional fighters kumna jalan nagalan na po Arunachal Pradesh nantana Guwahati Maharashtra nantana po Madhya Pradesh kita kini highlight kiba kani event juni Meghalaya Cage Fight kini persya kini boro kini kun persya baki rangi kura kebari na jala juni te na kerman ma nakani pin sei ba bisa saki do kano ba ka level jun kena juni nangi te rakat ni ba kata ka kedang ka ba kiwan ra mesti na siya dari ki kumbang isu kong ada Meghalaya Cage Fight it's a fight kari fight night ba ni penonton andri tadi coba match cukup mudah bol. Ya, kapor dilabo kan Pynlong ini yang bersuang lah dengan gates open sharp 4 di dilabo pukul mahak box poci. Ketika dilabo dekostang sanspaka, bat mata siaja buka bat India pokenu, bat midap donors di dilada pukret di baikis. Di hari kesi insiden kiriu pau masalah bansawan sakilan kata sini bahkan untuk chief guest of honors ya tu dia event nimshim lah ada kata pada approach di nama di Department of Sports and Youth Affairs marwah mitip as per the regulations
kini ki Directorate of Sports and Youth Affairs Bonsing Street High di recognize Olympic sports di kumba pun snoi ba ayam tan ba kada kecil Indonesia ba kecil di sini ba kumba mix martial arts tanpa de kada recognize sports tanpa kada ke sports pun kada ka ba step ba insan juga tebak boy teng nang sini apa amdan belum support kibul kita ki scheme sendiri kita support ada sarkar na support kisi kumpuram nane dewan rak kita kena kumpuram platform sebekam de kisi ai ki scheme nane kemata som jingira bisa ki nampak kilaban ban kompetisi susu lagi kalian cuma nak cage fight kali kasil ke bah nyo ke bangin Pynlong ya musim sekarang ni Pynlong ya po Shillong di mentau sekarang ni ko apa Shillong Jowai di nanti semua pada yang akhir pekan Shillong ni lah mana nama Luxury boy. wah ilapan mana mereka boy lebih sebuah west kasih itu ketahui dari orang alis ini